MC uwambere Jori ushaka umugabo w'imfura, umugabo uzi gusabana, umukirisitu, azi kubana, umugabo muzima, umukozi w'Imana, azi gukora, ntabwo ari umunebwe. Turashimira Imana kubw'uyu munsi ibirori yakoze, turashimira uburere afite, ababyeyi bamubyaye, Imana ibahe umugisha, ndetse n'umuryango wa Zayoni yakuriyemo, Uwiteka abahe umugisha. Twebwe rero abanaziri hari igiseke twakuzaniye aha ngaha, muraza kugipfundura kandi kiraza kubashimisha. Imana ibahe umugisha, tubifurije aho murakora. Murakoze cyane representa wa True Promises. Nyuma y'aha ngaha ya Minisiteri y'Abanaziri hari undi muryango wabarizwamo witwa Yuhi, nawe ni uw'abanaziri, nawe ufite impano yawo, uraza kuyimuha abanaziri muri rusange barangira. Murakoze cyane, mugihagaze bamanze bafata ifoto, nitumara twakire True Promises Ministries. Bahageze baze gutambuka, nta muntu uri fotografi yagiye ngo yaje. Murakoze, dutuze twakire True Promises Ministries. Reka dushime Imana natwe tume. Reka tuvuge kugira ngo twifotoze. Umuntu wese ubarizwa muri Gasabiye aze hano. Tutari ifoto bari muri Gasabiye gusa. Twabakiriye bagire vuba ifoto dusoze n'abanaziri. Murakoze cyane. Reka twakire True Promises. Turasuhuzanya nyuma kubera impamvu z'umwanya. True Promises representa twamwakiriye. Yego. Imana kuko bwakwizera. Tumuhaye congratulations. Yego. Ikindi nuko True Promises dufite True Promises muri Canada. Madamu nawe turamwakiriye muri True Promises haba hano i Kigali ndetse no muri Canada. Nakwizera namusanga hose bazisanga. Yego. Tubifurije urugo rwiza, tubifurije kubyara abahungu beza n'abakobwa beza, kandi tubifurije umugisha mu rushako rwanyu iminsi yose. Imana ibahe umugisha. Foto nziza Minisiteri ya True Promises, barakoze cyane. Abari kutuzimiriza amatara badufashe kugira ngo hari korali Kwizera iririmbyemo, nabo tubaha umunota umwe batanga impano yabo. Babakiriye twabanye muri n'amakirira.
Hari imbere hariho umwanya. Kandi ntaraza muri iki gihugu